Менде срочный, досрочный деген баталар бар. Кайсынысын берейин? Любой. Любой. Нече жыл кетиш керек болуп атабы? Помин. Кайсы айга берейин? Эмки жылга. Эмки жыл кайсы ай? Август. Август. Помин. Кайсы областка? Ош. Молодец. Каяктын балдары иштейт экенин билет экенсиң жана. Бою узун, кыска. Узун. Мага окшош, семиз, арык. Нормальный. Азиме мен ошондо көзүңүзгө ненормальный көрүнүп атамбы? Нормальный деп кой. Помин, бай, кедей. Бай. Депутат простой. Простой. Простой, помин. Кудай менен прямой сүйлөшкөндөй заказ берип атат. Мен жөн эле бата берем, Аллах таалам чечет качан кетерибизди. Азима казыр кайсы ай? Декабрь. Hello, it's me. Эртеңки жагыңыз. Помин жаным. Декабрь, yok, мен да декабрь дебедим. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, августка жеткизейинби? Август. Канчасы? 15. Кыз узатуу менен кетесизби же алагаштырып ийейинби? Кыз узатуу? Узатуу свадьба болсунбу, болбосунбу? Албетте болот. Жаным, ак көйнөк кийесизби? Жаным, сиз мага тиичи эле заказ берип атасыз. Калыңын да айтпайбыз, канча калың берсин? Мен таластын кызыкмын, калыңы. Ким алса да ассаламу алейкум. Амин. 3000 калың менен амин элдиги жылы августта Кудай буйрса досрочно Ошко, Оштун жигиттери бербейт канча. Кайсы айга берейин? Декабрь. Декабрь. Амин. Кайсы областка кетесиз? Кайсы областка кетирейин? Нарын. Бою узун, кыска. Узун. Мага окшош, семиз, арык. Семиз. Бай, кедей. Бай. Депутат простой. Простой. Жаным, Кудай менен прямой сүйлөшкөндөй заказ берип атат. Мен жөн эле бата берем, Аллах таалам чечет качан кетерибизди. Помин, Камила казыр кайсы ай? Декабрь. Кирип келе жаткан жагыңыздар отуруп. Жаным, кайсы жыл бою? Кайсы? 2022. Амин. Декабрь ям yok, мен да декабрь дебедим. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь соол болуп, ноябрь Кудай буйрса нарын же баткенге күйөөгө тийип кетиңиз.